Ja, o jo follow fa tala fa sambo lo bai mo ka le vanga le via fi in ua jolu a minute le wo je nei le July 5 e le tau tua mo le unanga fa wa lo Bluwave TV e le dei fo ia fi o le so tofi a so se furu por fitu le dei basida augusto lo afe lo se furu por jolu o te fi fa talofa fa tu lima mo folofa ia nga te fu le fa malo fo ia ante o tou fe ngai ma ngā luenga o de yaso ia e ngata fo ileo nisi wa manava ngā luenga le usua ile tai ao ila tau sa usu le lima po leono ia te loa sa manava ile aforitasi po tau le lua ia ai wa mai ase fa silinga malosi ua faifo ise malo longa malo le ono sai malo le ngā lulue ila tau fo io le fato a manava ilungo le ala faisi pesi o le ala tele le yaso mana ia le tau ia mana ia le tau ia matou ni usila me se lava lunga au gilani va ia le solo matango fia ma fa fano ne yaso ia le lava fa si fo le lailo ne tau fiafi a olo va ia lava be ave malo lo si le la ia o mo mi lava fo isi na ma fa fana mo mi sin tau ma fa fana le fo taimi fia ngai o kale lava tau fa fo be fo ia bokau e se akure le pa o pistons o le leo la dovia tau mo wala fo tu loa fo ile tali ia ai le ma fai fo no tu ua le unanga ma le tu upu me se fo o le tu ino le manu lo telo le jiru a fo linga na le tau ya man tu au kilani nei o fo linga va ia le lo fo le tua ia ua malu lu me uma wa ma ali lili fa solo a to matangata va tu fo I video na umai inisio na ia o fa wo malanga tu nga ila lo tele lo por South Island po se vai nga lo ia le pito la va South for the North Island ia matua I aisa lo au tafa te faala ia o ataia va ia o le matua matautia ia ole malulu o lo fe ngai masio tato wotunu oni usira dei ai viela ngale yo le tua ona ole u mfai ona tatu toe feta pai ia ma feiro I fo ilungo beu mangalu ole ea ele nei fo vaenga o le aso ile ngale le o tanto matei sili le lang mo ila tola le lungo le wala tele le te minei fai mali lo sa awanga ile awala e te oti le sawa te sawa le mula va fo ilo fa tota ole anava e masania ai awale tulia lo sao ai tautua na lo saunga le mu ole anava la valena iyo ole angava masangia lono winga ole fa matalanga ole upu to matau ole fa malo si au ole mautau loto la valea tu inantu lo tantu utunu ile aso male aso tautua ngale saunga le mu ua tele fa la velave tupu tele fa la velave wo tupu ma uma wele soifua o nisi ele te tau ele o le taimi le nei te tau ona o ai o le upu tu sa o le upu tu tino o nisi o tato wo ma pelenga ma mamae o ainga paolo mangafa e ailonga o le kaimine ngei ailonga o le fina ngalo le utile teritonu wa o le vave lea walanga o le fina ngalo le tua ina ia faafua leva ma faafua loa le soifua ma leola ai atu tupu la faafita uli ma tutupu fa la velave ono motu si ai le mafutanga vava la lanta ma le mafutanga mafana ia ona fa no leo le loto ia ilunga fo ila mesio le tele o ila to ia e tele na fata mala ilungo au wala tele vave o ele te avita vale a faya o la umasani o le alu le mafau ma le alu sawa ia lo faya tau fu stap tau fu se tapu io a lo fa le soifua elena o le te alu ila uta vale ele le pa penga o ai pau fo ile le angor kamanga o ro warunga o e pau ale le angor kamale o lo warunga oi le anga e la tula la vea ile skanga kala I la yaru lanka vale ia na ma wai fo le so fo la vea ka mai ki la kolosi la vea siro ma ko la la o ko fo la wala poste te wila por que kia to inga fa te tenga na le la fo la le la yona tau fa ma fa fo se fa manatu la ngole la tato wanga atu ile weekend ia tele na me mana na yo tutupu fo le weekend mana tu fo ta o ta longa tato manu Samoa o lo ta li se tanto fiso ta inga Samoa se avanoa ono o taimi ese o taimi o la uva ve au falangi ke mirngi na mawala taimi ma te fiso ta ia ma le sunga te malanga sunga sua Hesed Ieremia I farani de bonapo
ia ma tau pule ai lea pe tu po inai se ma fa tala noanga i le taimi le na ofisilingia le sui ingo taimi o le afo le lima ia tato le ana o tarasanga e fa tulanga mai se avanoa ia ai sa ungo mai sunga fe ya o le afa le na o le fitu i le tai au i oi farani i le atunu fo yo le wa fa tapena ia wa le po le langi ia se Italia lupeo o maunu pe fo le tala ia tupu i vao ia taritalia ia ba o kilo la o taimi le nan fo mai o lai feito e usua ia fai ko le nginga mtulanga fo pena ia e fa mo se taimi o le afo le lima le fia file fa tulanga mai se tato fi so ta inga male tai malanga po le manager le tato manu Samoa ia le sunga ia su Hesed Ieremia ai ole tulanga le vai ngole via o tato ia fa malo ma fa talofa o folo fa tu ia to le ua papai lungo le tato por kalami le fo mo fai ono to mai mo mai ia mo to sila saanga ia masang-sangi fa manuao e lungo le por kalami le Blue TV e me so le por kalami le to te ia e le nei vai ngole via malo le soifua manuia malo le lange mama fa talo fatu se uso aloia ia ole fionga fo de te fono le a onga le lupe fo i va ese o ngana manga nu se fo ia le to family utanga tala sunga le loia siata le lunga tina eva ai mal fa tua fo no timara ia malo fo de to tu le yaso le sunga le loia me so loia o mo se tato tu i nei au jerone o fia fo ni cases wa fa sa o ina le yaso pe wo fia fo ni nai fa na wo to ave se to mo tasi le weekend il fare pui walang hai ole sa i kua male haru i kokong e ole tangata so tula fo no pe ere o fa masingo i kelenga rester kamanga ole le o me nei o loia ava be foi la wa vai so le loia o la wa mi o alea ole le wa ea u mana fa loka mai o fasiava to te tala tu vai foi le loia wa to tu mai foi le fasinga o le fanau ia to ava tu vai tu le loia wa ko sa foi o le fasinga o le bo so se ia o pe ia ona fa pelo le sunga le loia ia la u fionga le famsino e te lese swing o se client a wa fa pengar ka unga o se client le o te le swing ai pi mane fo ile to fa propositoru masina tonu se ia o ina le ilo na fa ia masui ilo na masui ile atalo fatu lai lo ia uma lava o le fea ngai mai ia mafuta mai ioi ni se lo ia fo le mau se to fa ia le tinganga yesi kasi le ngai lo ia mo kwa taf ia fatalo fatu fo ile vesenga o fa masino balanga ika ko fa masino Samoa ia le tamaita ia aida malosi ka unga loko e ke uiso ka famsing ia mala kamo Filippo recording o ioi ia ngata fo leo le ia fionga fo muina ta silna tanto wa fa masino fa talofa tuai ia maniso tato loia ia loia sinia ia me se fo yo loia tamaitai ia maritele au loia fo yo lo fengai manga luenga siatu male vaenga fai mo ko mai e fai ali ka ko pokala meu tu la fono le immigration ali atalo fa tu ile vasenga fai a onga pe manga ia le ro fa karo fa la fa ni taimi vasenga fai a onga le wo uma vasenga loia la fa talo fa tu vasenga fai a onga amata mai a onga amata malo fai le faiva tatu fa solo tu meu primary school elementary primary school ya malo le ote fana alo le o inno le fana ia fa solo tuai high school kolisi ia ma fa solo tu lunga university malo afu ai la o malo la vale ia tu susunga i fa ya onga alo le tu tuai no alo mata ma fana ele ngata mo Samoa ma Pacific ia o so se tangata la ele ngata ni usila o fa karo la ngole global tato por kalame lo no winga ele nga fa ya onga mong usila Samoa fa ya onga Australia fa ya onga tama fa na o Samoa ma lo no sa ia uma ia ka ko fa ya onga la ka ko me i foma io a talo fa tu ia i tato foma le naton o le foma i amata nurses tausi mai ia o fo mai pasi
o fo mai singia, o fo mai tipitipi, o fo mai ponaivi, o fo mai o mafaufau, o fo mai o hangi sika fo mai, o so se fo mai uma, a talo fa toi e sia tamar program le livanga e o foi ka ko kaula sea so le e te ata mai ma e au gilo o ko uma ele ia se le ia fu mai se kaula sea avetai matai a fat mo wingoa e sa o le io e to te fia kama ma fia kingi ele ia se o ko ele ilo mia ele ilo mia se kaula sea kama voi la ye e mamma le akasi e ala fo ar mangava me ale fa ya ku ye me ale fa ku ye ku fa mangan mu ala la pipisi de vai ai tu sorta la se le fa ya fo le fo fa to amale fu e te mile wa ku ma yanga ka la se ya so le ota rita male e ko ke fia kama fu ale wo io tai le ota le pepe ma o kamamua ia nga pipisi e kaula sia ngai lo maku ku voi e mo meo akasi ma meo re kongo pipisi e nguku ma pu iso ra wodi de venture ia famanga io ma e fiquis soia ala mo para la sia ku ia ma meo ngai ko ai nga vo ma tu na ilo ma tu ka ula sia kama vo i o re kipi ala ko ka pa ka uma ai wala le fa ko a fe ala i lunga no ma ku wa ke i le va ve le fango ko ro ki nga ma ro ka ma vo se fa mo sia kama wa o nga ora sa o mo polo maka ai le mingoi se fa mo wo le lo pola me wo kupui i la ka mo Jericho mo ta lo vale lunga se ko le lo pola mo kupu se ka mo si ka wa e kere ai nga fenge ngoi polo maka wa nga polo sa ma ya va ai la ai le ngofo ka e lunga le kaulasia ane ngere i or kaulasia le vai mai au mai kong kasi ala vai le lilia e kele nga fia e fungi mio e kasi ala vai mai kai le o ko ese e fia e fungi uru mai ia la mulo ai mawala ka mo ile lo mo ku avala ai fa kasi man mo lo ngong avala la munga mera ko mera fa ku ye ele ilo er kaulasia o la ka kangile ka ki fau ele o fau o ngo mengi fau o le la sa we makoe ai ngor kausanga faulen ki ngi makoe ai ngor kirisima ya la va hosinga ia fatalo fana vai la to a ola nga kakala fo ma ia awala ko ke fia kama ma ko fia kengi ele ya masesi ele iui mai kama yo ko blasia ia wakako mano lo singi ore melale wo ku fesi de do ma fo por me enka ko malo lo si mai ore lo au ka mar kongo mar fo singa por me enka ko malo lo si mai o ngai ko enga vo ye vai ngi fo ngai lo ma ku mai le lo ku ka mai ia uyolea atalo fatu i fo mai malava le mai futa mari vanga le fiafi ia ona tato me mai la ir vesenga tato vesenga ave passi ave tavale ave taxi ave passi e le faingo fie le topito la au awa foi o le anoa i o le soifua ma le ola o lo yo au ai mesi o le ave taxi o le ave passi nei tunu i fafo ma ave passi tono Samoa ia mare tu foi la e kaule kumu sai pasi ya ku ngui fafo ngai lo kama ye Samoa ia fa malo le ngalo lu e taxi kele la to ia ma futa mai lungo pro kala me sa va yo taxi Samoa la ule ta wa to ngo ia au te lo foi le to te va mai tasi le ngalo ngana tele na mo yo to te to lu
Iyo, iyo, o lo fia kama, iyo, ngale, ile taxi si ko inga mo, ile mo se kenye, ya, mataro fatu, ya, ilanto, ave ta vale, fai mali, iyo, ko inga suiki, avo iye, kama vo iye, ngoforo, kenge, ngoforo, fonga umi au kafa, ki nga, kasia le alunga no meiruma, o ke vai aku loke ai mai le loke ngor fa sa orfa akai de mingo i karunga usu mai pasi kan ya sui loke e kanga me makai le va atalo fa tu sunga ya kiso se yuli kasi le avelodi ergata foi leo le sunga taupea fa talo fa tu ai to tele auto pa mato manongi ya mai se foi ya anisi o to lungo le prokalami Margaret tulanga masavea malole mafuta mai le vanga la via ia la kamala o savea kasi foi le kaka ave taxi Samoa ma yava malole se fo maua malange ma seti lo tongo nganta foi leo take ya o le faka le ko ya re geva mai lungo ka ko prokalami malole no sa i malole fa to ya ele dei foi vanga la via ma le to tele lava auto ya na uto tali ai ko ke yo elele e kaua o si ave taxi ngo vai asoi wasa fai mako taxi iyo sa mo taxi ki ka o ke po filme nga fai mako taxi a uva ai le si ave taxi nga eu su marka eu su marka e of kingo ni maumi kai minga of ma mafale tu la fono fo ile e ka kaunga of kingo le ia papa e ave taxi eva ai le ka le o ke mai kaua eu su mai ma of kingo ni maumi ka se ma ngai o ke unga ko e fai fusi ua ai o te mai tau wale te mi mana vai wa umana sa tu ul ta vale wa fe mai ali more ofu ko ki atento wanga kai ia ai fu ya ai kango ya fe ngor vevelo sa mo keren ala kamare ke vai ko ai fe me ko ya pe ko ki atento of king o fa pe ia ai o vevela vo ile a fu ai wa Samoa ke mi vo ngai ri ai rale si kai minga o walu yo we vai la fia fil falo kakare ai manga va kuro iyo e manga va war ka kai ai va ai la ia inga re la war ka malo ko fu ko ngor fale la mo king ava mai tu ele lo e la taxi le lo ke yo anga ko fu ko ka malo ko ngulanga mai malanga fanga ulaiki ke ve ka mo e me ka mai ki e le o mai fe aki si fo ile le lokama ngare ka mo e ma ka mai ki o mai ka kala la lo mo ngare ka mo e ma ka mai ki mai ai teri ta ka mare ka langa ko ava i all la si rivo all la ka ikala ka i di masu se le a fe ilo alele ya ka mai ki me ku ye ku pe ka yo ane makua maka ukia ya lewo ufa ilo atu ngor por kalami fa pe o fengi au taxi si akiri mora limo of king ora of taxi re yor fan yo si aki la usonga pos e uma no nga vakute ni na le uringa le u ka ku le u fai karaku ma nga uma mai kau le de usukur ka ya u miri morofki ama nga malo wa felunga nga uma fai faka chau sawia ya tatu malolonga ai le yor malolonga faftai teli tatu company na longo a major sponsor in Tasi Market au ngalo iyo tatu vai au ike arunga nga mengi mei I ol Tasi Market I kako vai mo awangi ngalo of kingo esisingar nga o after tele lang so ino tatu proclaim ele dei vangala fe se for Pacific40 mal tan lo fa voucher ColourShop se for all mo Samoa station de vai tele Samoa tourism authority nga tele le tu sala matiu mo tele sala vai kako singa malolonga fa sa coffee a foi mai ka ko updates ka karangor me mali alo fi karangor ko mi Samoa ito no sio tanto bujuru pe mai tanto fa salung fa business ni
Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Pacific40 Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Te mula watile ua lua se fulu ma le tolu minu tau te edele in July 5 le tau tua whaama walau Bluwave TV. I le dei vanga le viafi Santama. Wite me ta ta lofa lava se uso. Ya, whangita, ya, vai ole to ole. Tu ya tua whanofo nofo. Ya, o to ole fo e li boia. Ya, leo atua. Ya, o lau sunga fo. Ya, ole whailau tusi o le Maota fono si o tātu utiro. Alo le on sai malon fa to ola ka mala sa ka mai le isau e i la vea lai ko nga ve taxi io or ko inga nga mau ale ke ngela ka mo tulo nga mau ale ke ngela ka mo tek por to fa sa tama ala tisa nga mau ale penkala io or to ina le ale ki a sem mau fo penkala da wodi nga mau lo nga le nga mo penkala nga la ku a tautonga o la wuri la yo tai leota o le sia wuri ya o la wuri la ya ngala ver mero le taxi kama ho idele fe nga so ko pa o pa se ko kongu ala u fa o le pa se fo merkengi I like your taxi yeah it's my taxi yeah it's my taxi nga a jaro fatu I lau sunga le. Fai lau tusi ar motifono me se fo yo nisa o tau. Wale mau fo i. Ia, to tele fo i le tātou o e vai lunga le tātou program. Ia, ole aso kofi nge, ole aka. Mana tu ole aso rene, ole aso le pei. Kele i o kaka wako kongi. Ai leila o so pei ngai. Awa te fai me vanga le o mos. Awa ulo, ole aso nge kere nga mawai pei o isi. Ia, mo miala le ata wala ngai. O te lona wa umana fa ngare pe nisi me le tauna fa ya o la le si ai ki e fa ki nga fa akar ki nga me tauna fa tato wa tala toto o le ua fa ilo mai le au tato manu samo le foi le total yes tato wa fe so ta inga hopefully e toi manu tu mai le sunga e le manager ali tato manu samo ya le matu nga tala le pona po ono swing all the time le to si mai o le to tolu le mo le taimi mo le ola ata aloa I le tatou au le manu Samoa. Ia, te lola ia taua mamai le sunga Jordan tau fua. O le sunga ia 5 sopo anga ma Ben Lam. Tua ila tau umanei mai le. Sa mo le no ta aloa I le au le peleki. O le ala ua maua le ava no ta aloa mo le taimi mua e tau tua I le tatou au le manu Samoa. Ia, o le tatou au, here's our list, o le tatou team. Manu Samoa, mo le talonga mua le pa parents, I le aso a tai au. Na ua tau si le sila mai lunga. Ia, e faisi maanga I ora kakou, au koe mamafa. O le a te le se va ili ilinga ma se au te lenga. I le tatou talonga. Ia, e me se fo yoni sio, tūlang. A le utau si sila mai ai. Ia, te le swing o le tatou au, Jordan Lay, numero Tasi se lala lam, numero lua, Michael alala toa. Le o to ofi mai tonu le sunga mai ko ala le to me to fo mai ko lo na uso Ellen Land to ale sa captain ile awol peace Brian ala no ese ju numero 5 numero numero 5 numero 5 Theodore McFarlane mana e fo ile wa ta alo amata Stephen Lua tua se e mai le numero 1 numero 2 le sunga alamanda motunga so tala fa so numero valu ia ma le tanto halfback o le tatou pea po le sunga mitia me lani matavao si le fia le totele. Ia, le masopo anga numero 10 pen lam numero suma tasi tu mua manu I le 10 mole lua. Zonga ya neria forma il numero suma tolu ia ma le tatou 10 mole fa naijo awong ma le 10 mole 5 o le sunga ya Danny to ala. So leo Luteru tatou fa leo Luteru to Lai James Lay Paul Alo Emile ia ma le sunga ia San Jordan tau fua. Henrietta Enari ia lesi tatou fa leo Christian Lely fano ia ma le sunga ya Ed Feru.
Mana tuala, o le filifilinga o le tātou au o le manu Samoa, peina tau whaate ia ai le to tele, ia e tusinga whape o le mawase avano le sunga ia Team Nanai Williams, ma le sunga ia Jack Lem. Yeah, but let's have a look at le au le Barbarians. Leo le antapena e ta alo. Ma le tātou au le manu Samoa i le soa taia. O le ala wasa waisua fo o tamawhana uia le tātou wajuru. Ma le tuar sunga ia Bet Lam o ia le coachinga le au le Barbarians. O le au le Barbarians. O le au le o se au le tu mau. O le au fu ile le tu whatasinga mai o ni tama. Ta alo o mawhaio nā wanoa, ia e fua ia le whiriwhiringa a le coach, po ai le mawhoi le coach, ele o se au fo le a me o se au e pe o le manu Samoa, a le au e tu whaatasi pe se au o le lalolangi. Ele se tama i au la le au le. A le la ua whiriwhiri ia le sunga whaia onga ia Bethlehem, ia nisi o alo le tātou watano. Pe o le sunga ia Team Nanai Williams, ia e ngata fo ila ilea o le sunga ia Jack Lamb i le numero fitu. Ia ta o tu lava le whaia onga me se fo o tu langa i lana filifilinga. Ia ai o le a tuli mata i lea ta alonga i lea so fo i a tae au. Nisi la nao vaenga i tātou tala o tātou tapo ia fo i. Ia ai se italia fo i se tātou so ta inga. Ma le sunga le manager i se taimi ele o to mau pe afa pea. E maua le le ia pe afa pe fo ua. Wa feala wala ngole na ma fa tala noanga i lungo le telefoni le e pona po o le afa le fiku le kai o le taimi na la to le taimi nei o le seta to update mai Samoa o le tulanga i le finalize yo i la to fo io tama tai ma tau sala yo le alo atu le sailinga o se la le lei o Samoa i le nei fo i tau sanga ma le tau sanga fo 2023 to 2024 Miss Samoa pageant. Leo le afa tau nuina i le taimi tau warunga i fo i le tauwanga le te wila. Leo le alo tuai matali malosi o tanto watunu i le masina fau se tema. To se furula i la tau o tamaita i la ia. Leo tau se sira mai lunga ia i la tau te lo fone na ua share solo le to tele. Ia i lunga le social media i le sponsor malosi mai le Digicel. Ia ai me se foi o le vaenga ale onomea. Lea ua lantou hostinga, ia malango lango suaina le nei wha moe moe. Helen Vera e se tolo le misio. Ia, tasi le na, ia o le si tamaita i tau vā o Nicolina, June Akuoi, Nicolina o Nicolin, June Akuoi. O le si tamaita i tau vā o Tashana Lee o Pelu, Miss Lavashi culture. Ia, o le se tātou tamaita i tau vā, o le tamaita i leo Carameli, Sarah Brasel. Ia, o le si fo i tātou Miss Sam, sorry, lea lu le tau vanga lea. Our next one, o le tamaita i o Moe Moana, Safa Toa Swenki. Ia, o le tamaita i le representing a mai ia New South Wales i Ausitalia. O le isi tamaita i, our next one, o Vailei, Vondelage. Tasi fo i lei tamaita i o loo alu i le tauvanga o le sailinga o se la le lei mo le nei fo i tausanga ma le tausanga fau. O le isi tamaita i lea i tauva o Siliva, sia ea. O loo iei fo i tutonu o le tauvanga. Ea. And our next one, this is our Miss Samoa, New Zealand. O le sui leo mātou fo i masio mātou o tunu neo New Zealand, a wale tauvanga i Samoa. O Jerry Whaamanu Manai. Ia, o le sui leo New Zealand. Ia, le isi sui o le a tauva o moe loto Vitoria Williamina, tui la epa tia. Ia, ta sile nā tamaitai, o le fu o le alo i le tauvanga. Ia, Malaysia tātou sui leo le tamaitai a Miracle Afele. Miss Samoa Associations of Sign Language and Interpreters. Ia, o ila taulana. E atoa iai le toa se fulu o tausala malalelei o le asa ili maiai. Ia se lalelei o le nei foi tausanga male tausanga fou.
Say umo find out mo ila Joe live sitting here mai Ryan, if you can find out the time of the game tomorrow fa mo on a tree for in one tattoo screen le la su e tuli mo tattoo ta longa ale manu Samoa male au pa parents mo ni so ila Joe live sitting mai Elia and Faliu fa time mo fa sili. We'll have a look into that shortly. Olisi tattoo ile mi Samoa la valea. Ole taimi mua le nei. O lea ua auto ai manga ai matau ai te tonu o le tau vangane nei. Ia sita maitai. Iai tūlanga fo ile disability. Mana o ngā whapitoa. Pea whapio o le whasamoa ngare leiri ngai mwhunga ko whasamoa i upule o le disability. Now, o le mafuanga wala yon ofet, ono o le wau mai fo i telefou. I te tonu o le tātua tunu. O le taimi mua le nei le whato a mawhai o na sauwhanga ai se tangata po o se tamaitai. Ia e ni tūlanga whapitoa whapenei. E tau vai le tau vanga lea. E tele la manatu walanga langa i le vaenga lea. E le tele o manatu walanga langa i le vaenga lea. I le tūlanga o le auwaia i o le tātou o si foi tamaitai. O lo ke kilo aku. Afutai o le uwai tunga. O le mua maua mai le sota inga ma le tātou manager le manu Samoa. So shortly, o le join mai ai ia le sunga ia sua Hesed Ieremia. Au tātou tala noa ila e maua no sota inga. Ia o le tātou vai leo foi. E si i whaile tātou sota inga i le taimile nei ma le tātou manager le manu Samoa i wharani. Okay, now I've got confirmation so le way. We will come back. We will come back si tatou whasoa ile mta upule maniso tatou update. A tatou ward tatou break, short break, and then on the tatou whawhelo ile le sunga ile manager po o le taitai malanga le tatou manusa mo whawhtai o le omo le tatou sota inga. I see mai a tatou whasalong for business ile. On whawhelo ile le sunga su Hesed Ieremia. Oh wow. Come on, make you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Sorry, so, come on, send me something. I'm going to call my lunch, but okay. Baby, what do you want? The barbecue one? Okay. Chef, I'm more sorry. Yeah, okay. Why don't you have a Thanks. Love you to the family. Love you, man. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Auntie. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tala for voucher. Thanks, Tala for voucher. Do you know how much I love you? No? No. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday to Mkwa Makiva. Se me gana mo vine kwai. Amo yo ko los fanga mo va ko lo talo fa ka celebrate los fanga o tamisina. Sorry, if you po. Seri. Anga me kasi los fanga o si pe fie. Also, thank you ko kongi member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo po, welcome to Tamisina. Malo. Payment. Talo for voucher. Taibara watile ua tolu se fulu maleono minute wa te ai nei le tula e lima i le tautua whaawa wala Bluwave TV ia emission programe o tautai iae male manuia whaiva le jiro. Au te fia whailoa antu e peo na au tau whailoa i le amatanga o programe o lea ua maua le tātou viso o tainga ma le whaululunga o le tātou au le manu Samoa. Po le manager le tātou au le au tele le tātou wantunu o le manu Samoa le sunga ia sua Hesed Ieremia. Tu ina sao mai i ele o le tunu o Farani i le nei foi vaenga o le fia au le tai au i o i Farani pe a fia sao lo tomate o te fia whaatalo wha ma whaafiloai ia e lau songa manager ia po o le whaunulunga o le tātou manu Samoa i le nei foi aso o le fia mantou ai good morning i le nai tu langi o lo e au mawai. Yes,
ia taamanuia asiata ia pe matalo fatu fo ile nei taimi le fiafi ia ile tapuinga mau le tatou tunuu tulaga falupe ia mai se ia le tatou ala leo ma le alata fasalau le Bluwave e fionga le pule ia ma le paio le pulenga ia malo soifua ma le lange mama ia le nei foi aso fapopo le soifua ma le ola. Alo fa tu le nei tai au le malai fo mai fanunga le lei o ia moni ai le tala fo ile le epipitia e ka ke fe va ia i lungo le aka ki fanga le ka ke ai ai matua mama wala ia e mafai ona e fa manusina o le ale taimi wa ia tatou i falani pe fa ia sa o le fo ile aso le nei matulanga lo ia fa mole mole ia fa ta ia te lo le ia le tau fatulanga tu foltai au te vale mai fo i tulanga pena yai e ne tunu e mau ele o tunu o falani ia ele fa mo sa fa wow fo po ia le ua pa pe ona to ito nu tanto au e la matanga me su nei ele falani e mo fa mo tele fa pe ona to sino mai au tunu o la langi le ipu ia ele talonga la kapi ia le aso le nei la su tofi ia ua toe kwata ile tu lai valu ile tai au le stofi e ma to ni falani te tonu na wa fia to ia le fa mo la so tai au ia ile talonga male pa parents ia ole aso mo na ole talonga o lu talonga na tatu au e fa wa wina e tatu ona fidia le au fai umali por langi o le umato i nei le taulanga ta ua breathe e whaatino i talonga i laso tai au le toi aso nei moa e whamoe le tatou mansamo na whaua whafonga ma silane la tunu i le tatou au mai ana whaalau loa ma tu inatu ia i le aso anafia i matou laso lulu lea ia o le tulanga piona ia i le au filfilia tusi au i fwoi whai au anta iulu la fionga wawasamana ia silana mopsua ia malpulenga ia lau te tau aveina ia le tatou tunu ia mesul tanga vai Samoa talonga male pa parents o le alfa ingo le tatou au atoa siata male sila fia fo en malo le tunu e tolu sful mal tolu ia o le numero fata pula ana wa maia ona folosia mai le fol fata no lipo langi mo au uma a le langi e tau sinio le ipu ia los full tolu la ia haru fana o filia mo talonga na sa tau o tau fainga mai o tapenanga ia wa foi langa ia tu le ngata ri por ia va so fo le talonga ma ia lan au lo fa peona numero tasi pe le lo langi temine fatu nga au ia na so to ile ma potu ko le aso un tuatu ia o le talonga la na pe se talonga fo le friendly game ia o tulanga o proposed training session ono tasina au sa ui mai tulanga fo le qualifier ia ona urfale alo ia lo le tato au tonu le vaenga wa le tulanga wa pa ona filia e fai ma tato apitanga i tonu falani te mili por langi o fai ngoina mot peti il pitoa i saute o falani ia il meu ia tafanga mal sambi ia o ina la fa mo tul tatu au mai la sofa o se tema ia ma nga ia tuai wai pai de me sumo mua ia fa solo loia talonga ni por langi ai o fa mo la vai il nei va sumo mua o le sini au tua ia te pataula ia ita penanga o le fa Britannia for little recovery o now to jalu aso mato malanga mai ia i Samoa fa solo mai ai falani ia le ngata lunga la tele lunga valele ia pa pe foi le wa nei ave fa mo mo vai nga foi malanga inga o le on fast ia po trains ia fai foi la sima ma la e mai pale ia po o le la mo Paris talun tanu mai ia fa solo mai ia i nei ia le ngata la o le unge malanga ia ai o le talonga fa tino las Friday no winga it's a short week
ia ma le lawa fanga solo lo ia tato fufanga ia ole ai ole sunga ia Pat Lam le barbarians ia mai a foi ona tato so tai ma fa tu fa ai fa tino ngal ta longa e tu langa maulunga ia ona o via tu mai foi tau au Pat Lam ia e so swani ia e fa afitu ai tato au ia wala mata penanga mole anga ia tu le fa mo mai sina fo ai ro man wia le fa anga te ulu asiata ia le pulenga ia sungai li kapteni ia fa pe fo il tato au ato ia tu langa pe ona ia ta penanga mole po la langi tono falani nei Palo fa tai lo sunga sua e le tanto report o lo tu ina mai fa tai le lo fo le tu le nai ma wa langa le sina ofisili no tau sili po a mai o to a mai tamata alo ia fa tai le wa e sau no mani no lo manuia o le wa va yantu ai e tele i a fio mai lungo le tafa atala noanga o mono o fa ai lo de malo tele le tunu ia le tatu au pe o no to fa ai lo mai ma tulanga o le mai tau watu e faisi ma yo ma e le tulanga mai tanga kanga fili foi le tau su engo ni players ma tulanga fa pena ale o va yantu man na ia tele le tatu au le tulanga ma o le va no mo le a feature ile tamale o lima sopo anga ai mai se foi la le tato wingi ma tau tia le tama matou le lo mo Wellington tama o pen lam o le a se tulanga le lei o le experience tama nei ai mai se foi o le tu ai nga level le sa tele ona ta alo ai e fa popo i le malo si anga o le tato ta penanga i le sila lo sunga te ta e fa tai te loe tal fengo le fisi ia ona se tasi foi le vaenga sa tu si dia ma manu la tu ia mai lava la tanga di feeling al tanto au ai mai se ia vaenga sa ia la pitanga tono tanto lo fanua ni ma vai ason e pa mo tu tanto au Samoa ia ngai mai o le fisili tau la lava le ia po fe eli ma so po ia mal fanga soloma ia le fo feeling e tu mal sunga ia Ben Lam ia atono le tulanga wa e onga tu sa foi martalia le fionga le fionga taiu ia ole le weta ua mai pa ia fo ia so no anga set ia ole mo lunga ole sila fia le fatinonga le talonga ia po le experience ia le te fai lo le tulanga o experience le sunga ia lima ia mai so le sa ave fo i tasi tu mau lunga mai ia ile tovina le ngo Samoa ia male tulanga o le fatinonga le talonga tonu ia o le tau au o le peliki ia ina tau sanga o tōnai ia o le ofi mai la mal toe anga i mai o le sunga ia ni masopo anga le tato au ia lewa toa le tasi lua aso o fai ko le ninga talon fatino tato ko le ninga ia mawa e fo ile vai e fai a onga mal tato pulenga i fatinonga ia e lima o talonga le foi taimi o le o mai non so fo talo ia mau te lola sila fo ile malo tatu atunu ila so tayo ia fa sala wina to talonga le wa ole it's all about combinations as well ia ole ai sila fo ila tatu au mai on filia ia ol nawa fa pe ona so male sunga ia melani matavau ia ole fo isa talo le ripo la langil te atu ia mai lo futu sanga le tua le tanto teto fitu e pe ona sa ave yo ia captain ia fai fuila sitele o experience na ia melan ia ma o le sultanga na ia melan ni male sunga ia lima sopanga ia o le fata ita ile ma le nga huina o talonga ia ia e fanga solonga ile ngata talonga tonu mai ia mo ilava ile lava talonga e pe o talonga nai tolu ia pani tonga mafiti le sa fatino le me aso tona ia le ofili me tanto au le lau tu fatasi ia mai o lo fa pe fon fatino e umalalan panga solonga i vai aso mo ia o alanto au mai ona fa lau lo alo ia fifilia ia le lau tu fatasi ia tulanga o sotanga o tamta alo ese ia ma le tulanga o le fofanga o lo ma fina ngalo fea o ngama le pulenga fatino ia le live tu nai
so tanga ia o le sta taipe amata me lani masunga ia le maso poanga ia wa te talo foi la mo sunga ia tu mo manu le sa famnu lia i Samoa ia le la so foi malima ia tu tonu la inside backs ia le lo me ia tu tonu le o nevia fo mai le side le wing ia ma o toi talo toi su le tulanga full back ia tani to ala ia pe ona o to lau silfia foi ia tonu le moana Pacifica ia ma fa solo mai si foi tamata alo le o toi talo le sunga se la lam ia mai ma foi sa ai ia ai o papiona ko captain sunga ya mai ko la to ia ma Chris Wheeler e tu il tanto au fa leo sa uni mai ia mole tu langa ole o fufanga na van faya o ngama le fa so ina ia o tamata alo ia mo tu na inga o tanto combinations ia ma le sunga foi la le ia James Lay asiat ia le wito tanto au fa leo ia so swani te mo mi aile ana e tonu e tu ri se si malo si tanto au ia o le tulanga na ia lima so poanga ia o le utata no experience il mo lunga le to tau singa la tulanga ai le fatinonga il tulanga le malo si le tino ia male fatinonga talonga ia fai fu si ma ai male mo lunga ai male tilo atu le tau fainga ia le foiano la tunu le tulanga le ai me sia tulanga le fish ia pe tulanga na fishing ia te mi uma o le wa tu ale tulanga tato halfbacks ia pe tulanga le first five le wa ia lang sua ia lima sopoanga ia le sunga ia Christian le fanu le fo ia Angelo le wila ia em fai fo talo fish le li o tankin pai aua ia mai Jason ten ia te le ala le tep le i tono tanto le o tono le tulanga le first 5-8 ia po le playmaker tanto au malo faftai lo sunga ile pulisilo le tanto manu Samoa o si vaenga le te fifsiringia lau fionga lau sunga sua o le now pe kau link la ofisili le anga ile si vaenga tau a tele na fisiringia le to tele le foi au mailunga ya o mana tu foi fa afsili lau ise fa maninonga o le sunga ya team na nai Williams wale na va ya tu no mo le va no ta alo mai ile si va ta alo muli Samoa ya ale wa pe wole o manuia o tele o lopo ye inisio tu langa te wole o sirfia tele le tu no wa fa ale ngata la ile e linka ngai la o fa afsili le o le tūlanga i fulpeke tātou o tunu. E te rofo e tele na mato mai tauina. Sa le isi avano e tālo fulpeke i le uso lea po le tali i lea i a tani to ala. I taimi o le supa i le moana, I can't recall la, a me se fo i le au Wellington e sa sauai. Ia ai pe o le tātou tournament lea o te lea ina tu uma position le tamale tu o le fullbacks. Ai me whaiona e sau noa mai e le tūlanga lea, ai isi avanoa an mafuanga dia team na Williams e amata mai elo so no nga fa mole sua Oftas yata ya o so ya tani to ala wa amata to isi fam talanga wa o fu pekiale tanto au sai ai e te sanga si vai sa si la termina champagne tanto au le por Pacifica o ya fo isa tu langa le na amata ta alo mai moana e o le tu langa fu peki ia le foi lana so ta imal pulengan mana la to ia ma tau fola tu ia la telefon fia onga ia expectations lo bo mi tam ta alo nei ia me sia au le ia wa fa peona avea o station pathway mo tanto man Samoa ia le ngata manuma ia fa pe foi la mo na il tulanga le super kapi ia ma ole tulanga peona ia team na nai o tulanga for the experience ia mana le toi po mala le mo lunga fatinonga team na nai o talonga ia ana mo mi lava si hoile le pisava tasi tanto au ia ma mai ai ma tu nai ma faso al tulanga le fatinonga talonga ile se tulanga mo lunga la faransi si la ile tunu le
ta alo le sunga ya tina nai ta lo matonga ile taulunga ai o le tatu tau whainga ia e whai asi mau o lunga o le whaongai na ma fau ia maltulanga fu le reading al ta alonga mai tua i le fullback ia mai se o le laina leo le tatu last line of defense ia e pe o le te patau lai lava ia le whai aonga ta iulu ma le pulenga ia ua o le sunga ia tani to ala ai mai si ia stasi o alo o lo te le potential lo ia i tulanga wa le titi tau sanga a lo tala vau lava ia tani to ala mai te le lu mana i ma fai ona no ubiona ia foi tulanga le ia ma fau atili le ia no ia foi to mai ma le fati no le talonga pe o ia le o se filinga foi na fai ngo fia na fati no asiata ia ele tu ia mai nei foi filinga ia ele fa pe ta alo ese hata mata alo ia fai ese filinga pulenga ma ia vaenga i matou lava ia faatinoga tulai mai foʻi lenei taimi filifiliga o le au e faatalanoaga e faatino matamata alo e fai one on ones e fai ia fetuunaʻiga e foi taimi e faasoa mai latou i vaenga o loo o moʻomia le faaleleia ia e faasoaʻi ma fai aʻoga le tulaga o le faatinoga o le lakapi ia ma le agaʻi toe foʻi o laʻu ia sao i le tapenaga o le mafaufau ia ai mai se le amio ma vaenga uma e tauna paleni ia mai se io le au a Samoa ia o Samoa lava ia pule matai ia e o faatasi ma le tala lei ia o le tatou nganu ia ai o le fatu lava ia o nei fufa uma e faatino e taualunga i le alofa ia ai o loo faapeona una li o iai o tatou aiga ia e o le mafuaga le faatinoga mea uma mai o timna nai fo ia lo tonu le tanto clear depth ia mai i le ngata ia o isi foi tama ia na le manuia le to suma to lo filfili they just an injury away il tulanga le fa pela le filfili ia le o le lava so tai ma mai lato uma ia ia tu ma o lunga pele tulanga o le lato koleninga wa le o to foi la tu kalapu ia o to te le wa matanto ta alu ia mai mo mi ila to le ngata o le polala ia ai me se foi ta longa ia lo mane ina ni fama no le mai seisi ia mai va pena ento mo mi ila ia o le ngai mai ia o mai o lawa o ma sani ia tato i fo fuanga ia o mona ona ia me se game plans ma call for mai ona o ina ia ina nava ia so to nai so ele na mo le temple nei mali ia lo ia fu ele nga i luma mo le mo tamata alo uma nei o le oro nei falani ia tim na nai ona lo ta alo mai la o pet le barbarians e fa mato ai pelo ai nei ma tu fa ia o lo mo runga uma me sen ma fa ile now if you so swani ile I want to know so se wala malo faftai lo sunga le ile tai o le lam fai ul ta fa talnoanga ona o tau fu ina fai se fasiringa malo so le tai o me se fu fanga tantu au o le fafsili i lo sunga sua ile tulanga ile manava ke lo ngisi ka penganga manisi me uma ya wa ya ile fa tua nga anto al tantu butulu ai ingi ko mengi o ke vai so la vai lungo por kalame me se tanto por kalame o ta longa le fa songa fu e tele la vai na fisili mai tanga tele manava le fitness are we gonna have a problem or se vaenga o matua ta pena ia ile tanto au male pulenga ile malosi e me se fo yo le tulanga le fai ile fa mai ai no le valus fu minute tanto ta longa ma ta pena nga mo le pulangi fa mon ia o vaenga mana lo ia se foi le sunga ia ai tu tangata ta vita etka ia o le vana ve matrina tanto au ia ma o fa pe ona aftu na foi fanga o fatinonga o koleninga vaenga o fa pe ia ele ngata ila tu to suma to fifi ia le sis fulu le malolo ia ele malolo o le fa wa ala to koleninga me se tu langa o manava so fai lo la si mo lunga fo yo le tau fai nga wa ta lo mo ni fo
lisi te me tau fai unai ia ai fai te fo i le tulanga manuanga ia ai lo ia fo i la le vaenga fo i le compromise ai le vaenga ma tau fai tu nai i le ta fa pe uti tulanga mana ia i le game plan fa tino ia me se fu i au la fa pe ona tatu talu so o ila mafufanga fai au ngai vaenga mo ia pe ona ta ua set ia malo fa tai ole fa fisili muli fa mole fa mani no ngole tai mi tatu ta longa tai au le fisi ono le fisu ia ingo tai mi le tai mi tatu ta longa tai au fa mole o le ta longa tai au o le kwata ile iba i le fiafi Penny Farani ia tonu nei o brief ia mai apa pe le wata le valu ya ma to o te mi fa va ve au le ya tatu nei o le kwata le iva ile po ya ma to nei la sorry o tonu le kwata na ile fitu ia auto ya te ro ile va ve au ile tai au le nala ia o te role ua maua seti ai lau waki o ele te mai mua mai nei ni usila mau Australia fua mai makai mia wa yer kai mingai marsunga ya sua o lea ua tale o noi nei ala ole tale valu i falangi ngai fua mai ane o ele te mile ua failo mai e seti ai lau wati au te lo fo le nai lungo tatou Sky wa te lo fasana lau tu sa fo le Sky TV ia me se fo le Stan Sport po le Fox tonu Australia ia lo sunga le te mlanga po sunga por silo de tatou manu Samoa mo le no le ia sau no nga fai fa tai foi mo le no ia sau no nga fai no ta fa tala no nga a o fa fonga malo te lo le tru mo nga fa lo ia le never know mo le toi fa fai tele ia ele lau trenga siata ia me se fo ia na e mal tanto ala leo mala ta fa sa lau ia fai ona Tina tu so ta inga ia masina talau to fo e fa tau ile tato ta mansa mom ta penanga mole pola langi ia ma le tulanga lava ia pe ona ia tato ta penanga ia ile asa se fa yo se mau ia ai mo lunga lava le ma fo mal tal tununga ia ile tulanga e pe ona ile ta po inga mau le tato tunu ia ai mai se ol tanto tapi nang boleh pulang lang ya mulai tu fakta itu le tunu ya ilau tapo inga ya mai se ole tulang e peona ya lango ya ile teleo tamu faingal tanto au ya fa malu tu foi mas tu vai malu puenga ya ise tamu fainga ya ole sila mana mai mon malu tanto tunu ai olo Papi ona tartonul tanto au le pulenga ia ile tapo inga mau Samoa i vai ses ia manui ile tatu tamu fainga pantala ulantu la lango ia me so tam sanga molia ia ile famo mo na so taia o le amatanga le o tapenanga o tanto o filia moni polan nei talonga tolo lo manei ia ai tantile i fale atu ia il famo mo atu pe na ia manuel tapo ingal tanto tunu ia foi lava singa ia o fianga ia inicio o ngalu pe ne fiafi ia manuel foi finga malo longa Samoa ia ma tanto te tapa i este mo fa tai mo lava no ia ve foi dei la mo le toile man tau fa tai tele me se foi o le fa malo o lava no wa ma foi o no fo man tau o nanga fa se la lau ia ole no lo fo ina ia tu ina tu se update le manu lo telo le antu po wa mai le tanto au wa mai le tanto ta penanga ia ai me se fo o feo o ia ile taimi le nei tu sai ole anga tu i le fa mo au tu ia talo so i fu le le tu le tau ba vai tu le taimi pe ia ole ono le va ve au ole aso to anai a mato ia lea tu sa o mai ile ta longa lea ile va ole tanto manu sa mo le pa parents ile aso taiau ia tau puleo le langa le le tu moro tu malo si pui fo ia au la vea yo le tu moro tu lo tu teli o lo tu fa tasi fo ile tapo inga le antu ia awale masi ia tu le faingo fie le motu mo tau la ai me se fo se dinga malo lo fa tu tatu puleo mo tatu au ni vango de taiau ia manu ia fo ila singa me se fo fu fango de yasu
ai mai le to ona jata alo fatele atu mo le uso tu lo swafa swafa tai mo le no so fo mai manu mo le fiafi ya so fo ya aftai ya mai ali tato so tainga male por silo le tato au le manu Samoa su a Hesed Ieremia o lo manu me umai langa le le tato mtai sili langi la tato me ia tu le tato malo longa a foi mai to fa o le tato fa so ni so tato updates e me se for me ta up le sa fa dala noina e le vanga o le fiafi malanga fa lo Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Pacific40 A or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga ilunga Pacific40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala ia tulu mau. We will see you again. God bless. te bila wati le o faminu tau te nei le jula e ono le tau tua fa wala Bluwave TV ma se fo program le tau te ya e malu ye favor chanto jiru le vanga le viafi after ya tu ile mamalu no jelo ilanjo me se fo le chanto wa por kalame ya mo le chanto so te inga e uia ile fainga ka o falangi ya ai te nau lava ya ina ia mo sina chanto so te inga ma nei fo I te ta yo le chanto au ya e au mai ni updates malongo po ile ile ya me malu tanto tru mana ya tanto au tatia ya ni si va henga tulanga ai mana ya yo tanto au lanta tiru tilo atu walanga pe o te mo le fato ata mai se au fa pe ese mai ka alonga inga fe ngai ma tanto manu Samoa il tanto talonga mai ya pangi ko ngam fiki ai pe yo le o te mo le foko ka alor kamaro li masupo anga ya o to sira fia sa orbeleki Eyo ia mana ia tama leo o pen lam tasi leo wingi makaukia le sopa la kapia le Wellington o mtuale le lava ia Jordan tau fua o le tama o fo ile stama fo ile Stephen Luatua eyo ia la tato vai fo ila ile suyo le o le tulanga ile ta alo ma le fa ngaina ia wa pe yo le fo o ile level fo ile wo umar mele nga fa vai le la ma le Alela la tato me o pe yo malai o masanin ta aloia telo tato international players here. Mana yo for combinations ma sunga ya melani matavao. I really like that. Tate mo o mia se ku ainga afa fo ile le halfback e makua fa akamo ele. Ya, o yo le tato tapo ia le favor tato au le so tayau. Ya walanga e sa o ile siko inga. Pe kau ke fia pe le fia le pulenga makulanga o malava. Ia ele ka alo le pulenga ka alo le kam ia kam ka alo. Ya tu fo e te ua a uru ta fenga e sel futia e fu vai singan. Ia ai ave sa o le ta to lango tua I se lau pasenge la lango lango sua. Ele au le tanto o tino. Po le lava le tu langa ye. Le anga o tanto o Samoa, tau ana tanto. Ia ona tapua I lola ia leo au vo ia le ua ave o tanto o tunu
wa mau malo ai nei taimi ma tautu ai le nei taimi ia wa ko ke lo ko ke le ai se ngofe Australia ai ka po ai lo periki ia le la fa fa tai ri o le wa fa lo mai le to fa ya mo tu po i le nei vanga la fiafi o pen le mo le titi au wala okay ole nala le mana e va ya li o le fo e o ka kele lo e ka i ko ka mai kia o lo tai tu ma lo le fo e ya mana ya e ta u wala fo o le si me manga ye le i tu langa nei tamata alo ye ngi usila ngai ma international players fo i le pe Australia e wala tele le taimi ka ke me mika o le Samoa ai ma tu atale i lo ape o mai fea i ni fio anga manu ai fa fe kai le kai minga ile pikier manu Samoa mo o pikinga manu Samoa le kele ngala u mai lo o le tina mai sa tu pai te o te mai sa taua ya manu fa pena e ma tu mana ya la e pe yo le si extra bonus lenga e ma fu ai lo kala ngau e makamaka ma ave la ulanga long sua iyo ia ole tu ala lo na ne vanga fiafi fa tai fo start of so tinga tu mo faila fo ina ya mo so tinga le so fo I lungo le tanto Blue TV Sports Talanoa ia se fa so fo ia ko inga au muama to le fo la to mo faia to mo so tinga wala ngale ele mo faio to mo le la sound le talonga ia ai pi man na ia le so fo ia se ye ni va nga fa fsiri fo ia kama matu ole la kapi ai toi fa wala le tatou update le tulanga na o fa so atu o le taimi mo le o sa fanga ai se tasi o alo tama ita o le tunu e to tonu o le tau vanga le miss Samoa pageant e ye ni tulanga foi le o mana onga fa pitoa po mai io ngase voi o ta o fa Britannia o e yo la to disability o le vaenga la le ya le la ka wa unga misi le vo so mai talk ya wiki open le mo nga tai vai ya o de e siwala o nga kai vai ma wala isala ko yi ngai voi punga mai si va pele ai o le piko uma mo su la se tu paitia yo ainda to me ka kiro man sa mo si ka ko kilo kaiao si ka ko vai kaiao wala ngai pe na fa tu la utala le e ele stanga tape ngo kai ka ya ore pu ore ngana tu sa no tai la vai la na ta alo mai ka alo nga makonga mafiki ma ya pang ele stanga tape penga iyo tai la va you know ai o mai ka alo nga le fa ka inga le barbarians ya ore ka alo nga ma ayelang yor kanong sole ore ka nga kamua nga le shine shine like an angel ya bala ngai fa penga e ili stanga tai e poro pa u ai ta longa ia ai a ho ko fo i sere ko inga level ma le tau ma le atmosphere ma tu langa fa pena ia wai se fo io ole au a talo fatu e la ufionga va fusuanga limito le fo alo ufionga taulangi ai sole wange ngalo ya uko le mako kamao tole fo sele farminga sa kongi vo eri mako ma ari mangsa moari wange ngalo ya uko wori a talo fat se tato to me la ka ki lo mangsa mo fatili lau tapo inga vai foi e kele au kala e mo umi ai ngalo ya o ele ta longa ma le taimi e sa o ele ta tu ta longa ai ole vaenga le ta tu te fia ta tu te fia e fa o ele ta tu fa so ole vaenga le ne o foi ta o tu le article le isi isi to fine po si tama ita ilea le ole a tau va i le misa moa lea le ia i le tūlanga o mana o nga whapitoa po o ngase tū mau po a fianga tū mau po le alawa le upe whasa moa le ia i le upu o le disability e a foi a tele tanga tau o lo mau ese ai le vaenga lea now ele i maua sa uia su engai tu sai o criterias mai a inga o le tau vanga miss pe mawhai o nga
wai tangata, ia na yo tātou uso matua whawhine whapinei, ia pe e fo isa si kau vanga i kakau o ngai ai. Walanga a ta mawhau le tūlanga fo le tātou tara noa whalau e tele. Aua fua ne i whau malo ma whau e tāro whina ngaro langa i maka upu e peongo wheku. E iei mata upu e ma ale ale. E tau te whaasoa i ai. Ai aua inge i ave personal inga i oe. Ma te iei leo pāfualo waa ma e ka fua ma e ko mengi le i ma vaenga wapena. Tātou tala no, let's have an open discussions about this matter. Ole winga o lau tala. A fua ngeila i tālonga. Tātou wo i tālonga mua. A kako wo i tālonga. E iei me tau ole i Olimpeka. E iei Olympics. E iei Olympics. E iei me tau ole Paralympics. Ina ia pālengi kukusa mea uma. E fesopoa i loa. Ia ua kako ka ngofi rofo ia kako ngumi ma whaangengefu e kau ke ala winga loa ni meo ni pi-ongs ma meo sa-ongs. Taro whatu DJ au lelea naira ma ta wheo. E kau ke ala winga loa mea ia. Tari tonu mai. O le kako ala winga fwe ngā mo le whawhi ka uri ma le kele o le fele le rumanga. E nana o whaiatu lau tala lea. Ei loa e tangata ia. A fai waka kau fwe ngai se kau vanga whapea. Wata tau fwe ina ai ana whapea e whaamapu e mai mea le vaenga le kau fai mele le meo le Miss Samoa Global o Miss Samoa something. Ai anga pingi mai e le vaenga ngau pingi mai se le kamalea. E entitled fo i mauto va atu ye. Na ia tātou whanau teine ma ta maitai tala vou. E la le lei e iai o lātou to mai whapitoa. Ia e ui e iai o lātou mana unga whapitoa. O kau make sense e la karale whaiak. Iyo. Mana tuala. E ka kaunga iai ngongi mea. E nala no whaiatulanga i te ua sa tia fua. I support her fully. To be honest. Now, langa lewa au mai. For the first time, somebody with a disability, whatever, for ngale problem, lewa allow e tau vā ili tau vanga. Yeah. I'm not going to say what the disability. Alu e su ele news na e ni mwhaio na utango whaia tu whapena. Ai o le fuala ma le whaafesiri loka maa vau. A whaafefea ngei la, pe a o a kuilesi kau vanga mi Samoa e kau sanga fau. Ua ko alua, ko a kolu, ko a wha. Ua wha auru mai ma wha aufi mai totonu. E iei uma manga o nga whaapikoa mangisi kulanga whapenga. O lea le fua wha tau o ia mea. E whatuai. Wai mana ia tato, let's have open discussions. Like I said, ai whisiri mai. Po le ale le tūlanga. O kile o kango e whai kau le news ngai lunga le talamua, nei lunga le o isi nei ai le article le na. Le uta ua tua le ute quote mai ai. Au te le ta ua tua le disability o le po le ale tūlanga e afia isi tamai ta isia. Ai la whalau kele la lau kala. A whapea ngei la a kako ala winga la le tulou. A tato ala winga se si e whapea mai tasi le au. Po le alava. Pe kako ala winga se si e whaale tonu le vai. E whaile vai whapi. Pe kako ala winga se si ai sau le tangata lea. Uma ele si kausanga ai sau kanga kai kau waso e kau kai kai mai. A le tau te tulina le upu lea o le lewa aleu. E whaila kakala. O isi fo i kanga ka isi kai mi. Si whaila kakala lea. O isi fo i tangata. O a vea le matautia o le atama mai. Ma mea ua akili e inga koe whengumia. Kusa e koe confusion na ia ma mea i le lako waka mai. Ioi. E koe confusion na ia mea i le lato wata mai.
Ai te au a whaia e ingi si mana o e fia. Whai le se kauvanga. Mō na ia tātou walo ma whanau ia. Ioi. Ia wai ua ia ingia kou sa ili linga na o whaatupu manatu. Ua aungia kou sa ili linga o kou ia whaia mea ia. Ua aungia kou sa ili linga whaatsoifua maloloina. Ile level o le makua ika e itai. Ua aungia kou sa ili linga lai kua o pakakua o le melea. Antonu o le ngata atu no mafale le tau sa ili linga mawhape mai. Oh yeah, that's fine. Yeah, na ole ioe, na ole whatsoever pe longongoa pe anai lai lele. Ai waungia kou sa ili linga a o la inga le kaula o le wha moe. Uo tau si la fia le tu ai ngā ita ma le tu ai ngā hurt. E o ku ai ngā kangaka wha ino. Ia tātou tangata wha pia. Ia. Whaku kasi lea mea le ngā ka whaiaku. Tasi lea le whatu. Ina ia whai tutusa. Wa o mafu anga lea fuainga uma e lola ia. Wa tātou tara noa le mele o le division. E uma e lole uka ko wha pia. Ua wa aima walalo ia pai. Ua le ai ko se kukusaka ka uma. E tutusa tangata uma. Ai le o luma o le pageant. Awa ko ke ave share kala ngā. E tutusa tangata uma I luma o fea. I luma o le atua. Ele o ela se akua o ele ke fia akua marau karangoa le ke fai mai. Le ke fai mai kusanga ka uma. Le ai ele o luma. E ale wo vai le manera fa so tatu fa so sa o fionga le atua. E tutusa tangata uma I luma o le atua. O le akua nga langa o yor fa masingu. Famsingo sili. Ai le mafainga nga mai o elea. A mai o elea le ke fia le valea. Nga fa mai kukusanga nga mai la ia au kangola mai le kanga ka mai maliuma mai o e ke ro fusu. E kukusa men nga. E kukusa e mafaila nga fa mai e kukusa kanga ka uma melea. Si. O to mo mele le fa ko la fa soa. E solo mua mai fo ia I kanga ka le fa ko kala e solo mua mai fo ia I tangata ai longa e yese kanga ka yese mai se mai ku mau fa pelonga a inga malonga sio mang e solo mua mai tangata le na ai tala no atu tangata wa leva e mala le e yai kau a inga I meia ioi o le melanga le ka ke fa ia kuai o la ai Pi fea le tūlanga me walanga ke kangolo e te tala le avanoa ma mea whapena. E te tatala ina lo le avanoa. Nga e sa haungi lea, au eke koe whaikio. Au ai te toe whaitio. Pe a whape o le a sau loa ku ainga, o le a nga waa mai loa ia tātou tangata ia. Ioi. O toa mō maila. A kako woi a whireki. E le kai e whaia se upu. Se kau ke fai ki o e kokusa pe a mili mai kanga kai le a ko ma fau ai mili mai mar kanga kala e tulo nga afiaro nga vai muku fai le vai fa pipi ai li fo mili mai se lau mika e fe toi nai o fea la le mea tau te ave ile upulea e tutu satanga ta uma o fea le mea kau ke ave ile upulea e le kokusa kanga ka uma le na o luma ai fofongo Yehova lenga o yanga faua o e mau e le ifaya sau kangaka tu sai tangata uma a o luma o fofongo o kangaka yo komiki me yo organization me ia o inga faila fa to fala inga me sa ai le o ai ku ro e ka mo me se lengi ke le fa o nga se lo ana tangata nei tulo ioi Eva aia kuloa, iyo. Eva aia kuloa, elanga e mana ia aka ko mai ke leo organization la, lango organization la, they've got a lot of money. It's a global organization. Ma ngai fai mai se latu ta mai se tangata iyo. Lena. Le winga na le ngo ka fai ak. Ai ngo fiar ka kai e ka ke vai ku isi ko mi mai oh wow don't disrespect her no ele e ka ke nobody is disrespecting somebody or anybody nobody iyo ia la fa ku ngela la kakala
Se koe kuku mai lai le sipiku. Wa le whafonga mai nei lana yo tātou le si tūpale a le tau ti tā ua ne o whawhawhine ma whawhawteine ma. Saua le tūla fono ale. Saua kula fongo le Olimpeka. Saua kula fongo le Olimpeka le lo whaakangainga si tūlou. Whaakangainga kau vā le tama. But e whawhawhingi, kulo. E whaakangai o ngā kau vai kau wanga kengi. Koe whafonga mai si koe whakul melea. Sau war kula fonga or komiki lele. Whaatanga le melea. O le tama. Ai ona ai onga o tūlak o ona whaalongona ma o ngā winga malona ma whauwhau o i o le teine. Consider rola i o langa right. Whaakanga lo le komiti. Okay. Saulai si mai sau ke kongi puru mamafa. I ka alonga kenge. O le ala sau tala o ele te whamai tutusa tangata uma. O le asau tala. O le asau tala pe a kongi mai ngai kulou. Tulou na iau whelengi mana i tātou tua whawhine. Tu leile kulou se tongo e umele point o le melea. Se e umele point o tu ni sa tio to finangalo. O le ala le manatu o e le fia whaile upulea. Please just leave it. Mama, just leave it. Let them be. Ai nga sa war fa finge si ide wa mea avere pinge auro sa kaunga mau elang kamakenge eva ai le fa li imar komumu. Fa mai ko ai nga me ya vai. Na, faftai ila tole pen of atu. Let's openly discuss this. Lenga o mata upune. Kau fa so ko nyeses. Afi ngo fai disi fa so teatro. E kau kala ngoa lo ngai maka upunge. E vave anga koe molo au ngai fa sala lau mai la to e fa so. Ile vave o sa wo mo ma fa ile please just don't disrespect. Who is disrespecting who? Nobody is disrespecting anybody. O le winga le ute whaiatu, o le whaalo alongia, let's honor nei tangata nei, let's respect them. Maa ngai whai, nai me ko peke kele ai le whai sisi. Ia, lenga? O le winga la na lea laina ta whaiatu la taia, whaasoa, ele tū langa lea. Ioi. Ai, whaafitai tele. Ia, lena, after tele la vai ila tole tasi la na vai nga le la walunga mai ai ia tala o tono Samoa wa kele la alo yo faiva o le ngalo ya kia ule ngalo ya kia si le sua fosi to mai taile a manga ku meses nga mai le lunga o le fa manuia asia taman por kalami alo yo faiva manuia tulanga o lo fa moe o la ku ala lo fa masingo mo lo wa ngo wala ngai e open ala wi tala no o la ku ala lo fa masingo sa o le mea awala nge ye se va ngai ri fai awana ye se va ngai ye ngi pat mangi if ioi ai anga ai awala nge ye se me foi le e fa pe mai ai we already make le fa unga because or situation o sia tintiti to low love. Ko nga melanga awala afa wata dala leva noa faila mi tonu fa masingo sa o fa tasi roma ya le wo manga ya le wo fa auso la iyo ai ya ta uia or kulanga la nga ko ngai ai awala ne avea mamangu mai lunga ya tulanga ya fa mai o sitene e yai la disability problem bla 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 nga avea le mamea e a afia ai masengo ai iyo le tilo a ila to le asa unge fa masingo le vanga le lena na to no la fa ftai fina ngalo nisi o delo e to tele la fa ftai yeah, I think it's that's her name, miracle affiliate or the best. Na kalanga
e fai atu. And from ta ele o loto, I wish you all the best and all the luck. E o whentu lau tala. Ma o au fo i pāloka. O au fo i pāloka. E waku umai ai langolango ai lau tūla. Ia o le tahua la. E le vaenga le ai tātou ia whaia ia o kena isinga o mea nei ma. Ia. E ile si kai mie. E pe asu ia kure pere skenge pe asu ia kure CEO asu ia kure kai o ia mea. Pe ia ma e te mana o ai fai sau. E te mana o set sau maka foi lele pole ale e sau makakia. E mana tu ai oi. Ai kasi ngā mea. Kusai a vea le mea o le fia ngi wali le si taimi. Tu lo fa fonga le tunu. E a vea le fia ngi wali o isi ka ngaka yo aku le management. Ngā aku le manga ofele. Oh, se i fai singa ka mai highlight o lo kula i mai. Kamanga amai se kau fai aku se ai o la fo ingo fo ainga wa ai io lena wa ke le anga fa pe mai ke lo la ka ko set le makaki ale. Let us be the first. Let us be the first to welcome this. Happy o le te fai o mana ia fu ile ai le lo. Ia se vanga na ila to fo ye e kai kukusa fa be ngau to ia na fa pe na tu le va ngore fa so ole le isi tato wa tala oto ai le yo ili si va ngole tato tala oto o te fia tu ala utama itala le ai le share solo mai le to tele o video ye au mai ale arka ko kama fa pe au aswedua ia share solo mai le to tele atao o asuelu ia masiana mana mea ma tūlanga. Ia. E rei saka kala kere kai whaia ia mea. Ioi. E rei masata tāla lava. E whaia atua ia ipo le hare tūlanga whamai nisi ia wai vai kako waka uvalea kako Samoa waka. Ia. E o leha ere tā e sa oere kala vuile. Ai a avatu ea sa tātou tu alalo Italia. Ore kala nga. Avaku ia ai e fa pe e ari o fai e suerungi makua me o ka valea mai sa mo le lo ia se o sia vai ngau te lo e mala le ila to e fi me ni o o show reality show talk show acting ma me uma fa bena ia o foi le vere se ma me mamafa io ba le me manga ia foi ngai me la ia wai ngai uma ngau le ro pe uma ru asueru aka ikua makari makalani ia le ne wata ia walau vale ore sia ka fai ka wa ku walau vale ia ilu pa wana me ola utaru sanga ma wa asueru ra por kala me le pa pe sia jesus pa wala utaru sanga o te fia taru sanga tu ia asueru ola utaru sanga fa mole fai so ofu va umi io I want to feel so short. Pauanga. Everything is business. Now, live I've died from naturally. Feel ngai o lupotia. Everything, every short, you know. Say fa tu lau tala lea. Sa ile document. Sa ile document na approaching out. Le la fa tu fa pe lau pat lau tala lea. Kau fa mamla mai ia measka mo aswelu lewa. Sa le New Zealand documents na umay na reach out to my last year. It's a Pacific document. It's about the migrations of our Samoan people. E funded line New Zealand on air. Na yaila le pat na umay mafatal no se fa ko ila ukala le e ka usida sila mai ai. Ole pat la na mai fa sina uta mai tala na ole fitu minuti. Ai saunga le whaingo le pat. E broken heart le whaingo la pat. Ia whakura ukara le tau whamatala tuai me. O le ale wingo le natala e broken heart. Kusa e whai la utala. Ma expect le au vaenga o te breakdown. Mo utangi. Yes. Ia le na. A whai la koke fiu e su e le pat. Le ai ele o se grupo o fa vale le no fai la utala o fia kangia o ke kangi pe o ngole emotional story ai o le mele to te mana na o atu o le mele to te mana na o ai e expect mai o le taimi e fai ele tala
maka longa malingi ono I maka pe o pe paki. Sa I say okay that kick oh no 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 na 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 na. So ia na no fa pena atu. Awa foi lan ta tu. Ia le nga ia rupo le ai. Ele o fe kawi foi se le nga mai ke kan ia. Ia kako. So ia mana tua ole ata atia pea mata atia pea le nei ata. Ia nga tupulanga mani nga tupulanga. Miri so de eu kere kangi se afeka la ile ia na ona ofa pena atu ile mele kupu mai asuelu ai o te lau lova vale mai e fu o ele kere nga e fai ka uma e fai mai na tala masoa ma e ka takinga mai ai mato ma so le ia so de se so ia mata le ya o e matu oi ai le foi la kakare kango shea ai le lau lova vale pie mali sori o vai o isi kakari pingi fai fe au yo pingi o isi kakari ke va gun sori o le lau lova vale ya na o la ulan na vai ngau te afe as wedu ka ki ai pauanga fa mole o to ia mafuta mai America matile pule ma to tele o to ai isi la kala ya as wedu shea ki la ukala le pe pu e foi se sila ukala le wala va fa TikTok foi ngale le o foi atu e moli azuelu a o e mau mai la utala le fa mole fa iso o fu va umi la tau au na le fe ru ai le u pepe malana pe ai fa adiati la tau au na le pe a su alo pe la tau au na le to e fie tele ai fa sana pe la hoki uma au fa pe io e o ya ma na ima la fi hoki uma kanur fa ali riso o kuri pauanga a oisi me uma mamea na tutupu mana por kalame male na series amaya all for awesome oh na oi we keep por fo io ia ole na le vai ngala na fia a fia I fo iskamo asweru ya ila do we na meli mai tu fo mai seta fai mai le lilo asweru la ka vade Ia, pauanga ola fa mole asuelu fa mole o fi le o makua I ila mai gele la upe o tau au na le to e feo ia pe ai le sama ia le na ai o fe songa fe fo nga ia ole le si vaenga ia o tala o la tamai a manto ni usile nei o le ai lo loma mato finga palota Nationals e fa pe foi la le leipa missionisio party matulanga uma ole tu ala lo te overtua a fa pe e fa fonga mai o le tamititi Samoa a fa pe fa fonga mai o le tupulanga Samoa e kalo sia o fai ku pulanga ai leanga o fai ka makukua mele o tu ala lo le wa va tu ngola por kalame a fa pe o e fai mele o lo tango sai to load fa fonga le tu ma fa leanga posters so ever is wrecking those posters whether it's national whether it's labor whether it's whatsoever Maori party whatsoever please do not do it fa mole ola ule na you know o kire o le o ska por kiki ai te lo o le it's rude to be honest e se nga winga pe fa pio tatu Samoa a fai foi o e maua pu ele le ia le ka ke roi ka mo pu ele le ka ka nga pu ele ia o ko inga mela ngai manga ia fia te le o mana tua le ua afia mai le tu la fono vai ngai le na ku se ke ka ngwe pu ele ata ia ona i tangola ia a vi le fai le ka ko ngwa le ngo mawanga mainga la ma tua i io fa le nga inga ia ai ngata foi leo tangata foi le graffitis that's the word graffitis por vai ventilator se pla el kaunga le o vandalize solo ia shopping center e o pasi ai nga mo ke soli ola e sole le makua ke le kuskusinga maka le ai fa pe foi tu ala lo program ava tu yo tafa ia na ia ai te lo wala vale na tatou proclame ne vanga la fiafi e fo ua o le taimi tauna ia se la aku songa kadi io le ai fai kaunga kava le langa pe langa e pau wale na me fisili e lo to tele
ko ke le lo fesiri ka person o le ala le me tu mai tu dio ya ai o yo le wala valita tu por kala me moli fa malo mo nga fa taitele ya e wo ma pa anga mai shel ta tu por kala me ni vanga le lo fa tele tu mo to lo fa tu le fio nga eu te por par tonga ni folo le mafuta mai i nai vai lo dai me se fo el fa tu am lu mai talo fo ile fio nga na nai mawa ma nai e ma le to tele sina tu nga le ava a voi te vanga ma le tau foi mafutanga ya mai se foi o la urvini Tony ta le mafuta bai foi por club le vanga o le fifi ma to tele la voi ta tau ngo foi YouTube channel mo li fa malo ma nga fa te tele ma tu ora so ta yo asu for really o le tatou por club le vai fa talo fa tu le tama fa fe au ya Yohane pasta Yohane le pole mafuta bai foi le vanga le fifi Ieremia fa lave ya katopau ma le to asengi ya ma le tau fo ia mafutanga ia nga te lea o le talenga sa tama lo fa tele atu o le mo staff so teinga ioi lo fa tele atu fo le to fa ia te tia kapeneta me se fo ia le fionga tu ia tu fa no fo fionga futanga ia pa ia fo io o le fionga lo fa tele atu ia me se fo le to tele o to lungo le proclambe le vanga o le afiafi fa te tele mo le fa fonga mai me se fo ia o le filifili o le tato una ia wa fo le vanga o le aka ma le fia tayau ia e to confirm walanga o le bo vai tunga ia o la fu fa tau to lia le to fa va ai na forsa ia i tu langa o le la e ma lang tau mo le mango fi ia o le tatu was really love ia o Samoa e tau ava me ina le tatu por kalami tele was for really lo to mau fa tai mo family nga me so to tele o to sunga tau lili fa te le lava tau lili etesione ia le mafuta le vanga le fiafi me se fo sunga ia tom su am auto alo fa tele tu mo auto tro fa mangaro se manga le to mali la foi fonga vatel e ku si sira mai awo ka io mo war furu ka ki sa ula vai tu auto le tu no pele la foi fonga vatel se tala wale io e to mali manatu la vai o le fa soa ia e mo le fa soa ai se melele ia fai mo tanto wala malo fa unire tu te le fefe seta fle marupio valiko fa so foina